babigambira kukoraza umwahantindo mukaga ziteme rya Kijugute ezikwatanise gombora ya Nyakizinga Ruhinda South omuri Mutoma kwambuka omutawuni kanso ya Rwamabondo omuri Kajara Ntungamo ezizire kutwarwa amizi omunjure gwire sande hwire nka district councilor kutwakira mu kanso twashanga district etakurubaza bagira ngo twandike ministry ya works nabo cyo pipeline yo kwandika niyo turumu konkata miziga Kijagara twara ito baruhinda South nembozi konkata hariyo kintu cyone kikozurwa bariyo no bombeka amarwarro bariyo no bombeka amashomero enguto zona buru project yon 70% neza kanyabwanga na betereko omuruhinda South bakansara kurgomgombora ya Nyakizinga kuza district ya Mutoma borekero kubamanyisa abebembezi ba district ko bakwatiraho ahantindo bitu barafireho nabone uko kwija kutaho umukoro go kwirukanjarira korese mkono yabo bitu bikabe byabusha angwa twatwakozireho na fundraising yo kwirukiroro rutino bayesira bebembezi abahari buryo ngo rutindo ru barumanya no muhanda go barumanya konka tukatebwa go mu nkora ngo rutindo rwiturukure nane mitwaro 30 nyina abagambira nayo ngiye inana abatura basimiro mwabagigo mucangeki obakwatiriho na sente zo kore sentindo ezo Ngakazora Foundation yije atwatiraho buzimazima yatamene muri mitwaro shanju babare kwiza kutomuganda ahubwo kuba ruhanga y'abatombekere abombekera busha nagambira bebembeza abakunu nagentereka tibye kwatiremo najya tugera ki konka tukugambira abantu ngo mbye kwatiremo tabire cyo kuza ecyo kurebera iteme rya Kijugute nirgamwa ko banargasira abantu nyamwinji omukutambuze mishuburo yabo abamwe ku Rwantungamo bari kuza kushubura mu katare ko mu Kibati Nyakizinga gasha kwa Ben Muhozi.